pomaže Bog. Postoji toliko mnogo važnih priča koje nikada ne dospeju u vesti i većina ljudi nikada ne čuje za tolike neverovatne stvari koje se dešavaju oko nas. Podelit ću ovde sa vama video koji me je zaista emotivno protresao i oduzeo dah. Često kad neko doživi istinsko nadprirodno iskustvo, ne znamo kako da se nosimo s tim. Naše društvo se toliko trudi da nauči ljude da veruju. Obratite pažnju, čovjek je biće vere. Pa ako ne veruju u Isusa, morate mu dati neki surogat vere. Dakle, morate ga barem naučiti da veruje da nadprirodno ne postoji. A kada se suočimo sa stvarnošću nadprirodnog, mnogi od nas odmah počinju da pronalaze razloge zašto to ne može biti istina. Kada naiđemo na nešto što je van naše zone udobnosti, možda bi trebalo pažljivo da preispitamo dokaze pre nego što donesemo presudu. Da li to zvuči razumski? Dečak po imenu Kayson je nedavno prebačen u bolnicu nakon veoma ozbiljne nesreće na skateboardu. Kada se osvestilo, činilo se da nije svestan ljudi oko sebe. Umesto toga, činilo se da misli da se nalazi u raju. Neki koji su komentarisali video veruju da je Kayson imao istinsko nadprirodno iskustvo, dok su drugi koji su komentarisali video uvereni da uopšte nije imao nikakvo nadprirodno iskustvo. I to je u redu. Ponekad možemo videti istu stvar i ne složiti se oko toga šta ona znači. Kaysonove oči su bile otvorene tokom celog ovog iskustva, ali iako su mu oči bile otvorene, on je zaista verovao da vidi svog oca koji je umro oko godinu dana ranije. Ali umesto da izgleda kao što obično izgleda na zemlji, njegov otac izgleda mnogo bolje, a to je upravo ono što bismo očekivali ukoliko je Kayson zaista video raj. Hi, Dad. Okay, buddy. You're so beautiful. Oh, you're so beautiful. You have so beautiful hair. Dad, you're so beautiful. I can't wait to see you. Can you give me a hug? Dad, I'm sorry, Dad. I'll treat Mom better. I'll try. I'll listen. I promise. Yeah, I promise. He'll listen. Yeah, okay. I'm sorry. I'm a bad kid. That's very I cute. cause trouble. Brother. How old is your brother? Dad, you're so beautiful. Give me a hug, Dad. I miss you, Dad. I wish I could tell you all the stories I tell, but Mom misses you, Kaden misses you, Isaiah misses you a lot. I'm glad talking to you, Dad. I'm sorry that my dad is with me. Your dad is always with you. He's so pretty. I wish I was with you, Dad. Tokom svog iskustva, Kayson je također rekao da je raj tako lep i to je također u skladu s onim što su drugi koji su vidjeli raj iskusili. It's so pretty up here. There's so many flowers and butterflies. Butterflies, a lot of butterflies in heaven. It's okay, Kayson. I miss that. I miss you, Dad. It's okay. I miss my friends. I miss you, Dad. Kayson, Kayson. Ali za mene ono što se ističe u ovom videu je Kaysonova upotreba izraza ognjene oči da opiše Isusa. Oh, God is so pretty. Kayson. Hey, look at me. He has fire eyes. Kayson. I know he'll save everyone. I see heaven. I
Catherine is so pretty. It's so pretty. Papa! Hi, Papa! I miss you. Give me a hug, please. I miss you, Papa. You're so strong. Daddy has big muscles. You're so strong. Kiss him. Okay. Kiss him. Mom misses you, Dad. Mom loves you a lot. She wishes you were here. I miss you, Dad. I miss you, Papa. Is she something to I miss drink? Dad. Okay, baby. I miss you, Dad. Don't go away, please. Don't. Is this normal? Okay. I love you, Jesus. I love you, God. So pretty. Did you see my mom? She's so pretty. She works so hard to provide for us, and I love her so much. With the flowers. I want to be better for her. I'm so mean. You're not mean. You're just a teenager. I'm so mean. No, I disrespect you, Mom. I love you. I love I you. say no to you, Mom. I'm sorry. I make a lot of friends, Dad. You'd be so... I hope you'd be proud of me. Ovo nas odmah asocira na neke odlomke iz knjige Otkrovenja. U Otkrovenju apostol Jovan je ovako opisao šta je video kada se okrenuo da pogleda Isusa. I okrenuo se i vide glas kojim je govorio, i kada se okrenuo videh 7 zlatnih svećnjaka. I posred 7 svećnjaka nekoga kao sina čovečijeg, obučenog u dugu haljinu i opasanog po grudima zlatnim pojasom. Glava mu i kosa behu beli kao vuna, beli kao sneg, a oči mu behu kao plamen vatre. Ali to nije jedino mesto u Otkrovenju gde ovo vidimo. U 19. poglavlju Otkrovenja Isusove oči su ponovo upoređene s plamenom vatre. I govori, i videh neba otvoreno i gle beli konj, i onaj koji seđoše na njemu zvao se verni i istiniti i po pravdi sudi i ratuje. Njegove oči behu kao plamen ognjen, a na njegove glavi beše mnogo kruna i imao je ime napisano na sebi koje niko nije znao osim njega samog. I bio je obučen u haljinu umočenu u krv i ime mu je bilo Reč Božja. I vojske koje su bile na nebu išle su za njim na belim konjima, obučeni u fini lan, beo i čist, i iz usta njegovih izlazi oštar mač, da njima udari narode i vladaće njima gvozdenom palicom i gaziće presu za vino, žestine i gneva svemogućeg Boga. I na svojoj haljini na svom bedru ima ime napisano, car careva i gospodar gospodara. Kejson bi morao biti prilično teološki kvalifikovan da bi se dosetio nečeg ovakvog na licu mesta odmah nakon što se probudio posle veoma teške nesreće u bolnici. I zašto bi lagao o nečemu takvom? On je samo dete. Meni se čini da je njegovo pokajanje za loše stvari koje učinio sasvim iskreno. Da biste shvatili šta mislim, preporučio bih vam da pogledate video do kraja. Ali ako se ne slažete sa mnom, u redu je. Neki su uvereni da je Kejson imao priviđenje jer mu se vrtelo u glavi od lekova koje je dobio. Ako ste jedan od njih, nemam problema s tim. Ali postoje bezbrojni drugi koji su imali istinska nadprirodna iskustva koje se ne mogu tako lako odbaciti. Bukvalno postoje hiljade ljudi koji su doživjeli nadprirodne susrete sa drugom stranom. Da li su svi lažni? Ako je čak jedno od ovoga tačno, ateisti gube raspravu. Verujem da nam Bog iz nekog razloga i dalje daje uvide sa druge strane, ali velika većina stanovništva nastavlja da živi svoje živote kao da Bog ne postoji, a to je izuzetno tužno. Molitvama svetih otaca naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.